ko abanyeshuri batsinze ibizamini bya leta biyongereye. Abanyeshuri batsinze ibizamini bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye mu mwaka w'amashuri 2025-2026 bariyongereye, aho batsinze amashuri abanza bavuye kuri 75.6% bagera kuri 88.21%, mu gihe mu cyiciro rusange abatsinze ari 85.7%. Ni amanota yatangajwe kuri wa kane tariki 20 Kanama 2026. Ibizamini bisoza amashuri abanza byakozwe mu ntangiriro za Nyakanga uyu mwaka, byitabirwa n'abakandida 277,579. Muri bo abakobwa bari 55.65%, naho abahungu bakaba 44.35%. Imibare yatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA igaragaza ko muri abo bakandida 88.21% batsinze neza bavuye kuri 75.6% mu mwaka w'amashuri wa 2024-2025. Ku bijyanye n'imitsindire hashingiye ku gitsina, abakobwa batsinze ku kigero cya 87.1%, mu gihe abahungu batsinze ku kigero cya 89.59%. NESA kandi yagaragaje impinduka mu mitsindire y'amasomo atandukanye. Mu mibare abatsinze bavuye kuri 27.6% bagera kuri 50%, mu gihe muri siyansi bavuye kuri 71% bagera kuri 81%. Mu bumenyi rusange n'iyobokamana abatsinze bavuye kuri 75% bagera kuri 95%. Mu kinyarwanda batsinze bavuye kuri 98.4% bagera kuri 98.3%, mu gihe mu cyongereza batsinze bavuye kuri 72% bagera kuri 68%. Mu banyeshuri batsinze amashuri abanza 17,412 bahawe kwiga bacumbikirwa mu bigo by'amashuri yisumbuye, mu gihe abandi 226,546 bahawe kujya biga bataha. Mu turere akarere ka Kirehe niko kahize utundi mu mitsindire, aho katsindishije ku kigero cya 99.88%, gakurikirwa na Ngoma yatsinze ku kigero cya 95.27%, na Musanze ku kigero cya 93.90%. Nyamagabe niko karere kaje ku mwanya wa nyuma mu mitsindire ku kigero cya 81.45%, kabanjirijwe na Gisagara yatsinze kuri 81.72%. Rwego Mutima Bruno wiga muri Ecole Internationale La Racine mu karere ka Bugesera niwe wahize abandi mu bizamini bisoza amashuri abanza, aho yagize amanota 99.6%. Rwego yahembwe mudasobwa mu kumushimira umwete n'umuhati yagaragaje mu masomo. Ku rundi ruhande, ibizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye byakozwe hagati muri Nyakanga 2026, byitabirwa n'abakandida 149,015, barimo abakobwa 57.22% n'abahungu 42.58%. Muri aba bakandida 127,702 bangana na 85.7% nibo batsinze. Abakobwa batsinze ku kigero cya 89.8%, mu gihe abahungu batsinze ku kigero cya 82.63%. Muri iki cyiciro wa Maria Leontine wigaga kuri ISF Nyamasheke na Musonga Isimbi Ora wigaga kuri Fawe Girls School nibo basangiye umwanya wa mbere, bombi bagize amanota 98.7%. Aba banyeshuri bakoze amasomo 9 arimo ibinyabuzima, icyongereza, imibare, ikinyarwanda, amateka, ubutabire, ubugenge, ubumenyi bw'isi n'isomo ryo kwihangira imirimo. Mu banyeshuri batsinze icyiciro rusange 18,944 bahawe gukomeza mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye mu burezi rusange biga bacumbikirwa, mu gihe 57,276 bazajya biga bataha. Mu mashuri y'imyuga, tekiniki n'ubumenyi ngiro, abanyeshuri 26,698 bahawe kwiga bacumbikirwa, mu gihe 17,747 bazajya biga bataha. Abandi banyeshuri 2,645 bahawe kwiga mu mashuri nderabarezi, aho 2,497 bazajya biga bacumbikirwa, mu gihe 148 bazajya biga bataha. Umuyobozi mukuru wa NESA Dr. Bahati Bernard
yavuze ko amashuri abanyeshuri bemerewe kujyamo yagenwe hashingiwe ku manota babonye, imyanya ihari mu mashuri basabye ndetse n'amanota bagize. Mu turere Kirehe niyo yahize utundi mu mitsindire y'icyiciro rusange, aho yatsinze ku kigero cya 99.98%, ikurikirwa na Musanze yatsinze ku kigero cya 96.63%. Nyarugenge niyo yaje ku mwanya wa nyuma, aho yatsinze ku kigero cya 71.41%, ikurikirwa na Gasabo yatsinze ku kigero cya 74.63%.